megalayapost.news. Kinogilam jong kanyo tram National Youth Front HNYF Nongpo Circle benta kasungi kilalit ban kendo ikibor bulai kmi jong ka civil hospital Nongpo bani kana halor ka jingduna ber ka jinge bagi pajba ki kendo hagani ka jaka jing sumar uba don roik share education secretary ki HNYF Northern Region habakran kilat pathai khobor hadin ka jing kendo ikibor bulai kmi ka te jaka jing sumar ulang ba ka jinglet kendo ka seng ka de banwar jing tep halor ka jing tri kam jong ka te ka hospital ulay thuru ba kumbalayo jing tep na kibor bulai kmi kalalap ba kidang don shibun ki jingduna hagani jaka jing sumar ki bakentum nandu ka jing bom patri kampura ka trauma center ka jing bom biang snam ha ka blood bank ka jing bom don ki kamera kerpang na kamta ki koidi baru ka jing bom don jong ka intensive care unit ICU ba don roy la yathu bakum balong menta ka trauma center ha ka ni ka jaka kadang tri kam tang kumban 100% bar ajing sumar tang na kamta ki ba men sa mulu mala kat baya ki bala jur pat lapan kriano sakiwi ki jaka ajing sumar ki ba kambiang kumbala julap man la kapor ki judon bun sin ki jing jaman saw ki bajur ha ka suruk ba national highway 6 hari bhoi bat ka jing bom tri kampura ka trauma center kalabu jinge shikadei ki bon ki pajba bat ki nolek ki nawan ki bangat ki jing saw kam tam ki to ki bal khamjur hak bai dei bat ka blood bank ba don rek share ulaya thu ba ka daw jong ka jing bom biang ka snam ha ka ni ka jaka ka na mar ka jing duna palat jong ki nawan ai snam sngobha kumta na ka liang ka sanga kentu ki pajba ba ki nawan ai snam kulu men siam ha ka ni ka jaka ba lingba ka ni ka jing spun men siam ka jong ki kana jing impat ki brio ki badan ha ka pang ka shitom bat ki badan kam snam kerke uba don roik share ula ong bakum balong menta ki koidi lapan sa ne sumar lang hagiju ki kamera bat ki wede ki pai ba nong pang barkum ka seng kelas ngaudei baki bor bade khmi kani hospital kin bu no la ka jong ka jaka ban sumar ki koidi ka seng kala dawaru ban bu no e ka ICU ha kani ka jaka jing sumar ka bahadu menta kampat don satya halor ki te jing duna ka seng kala dawana sarkar bagade ban chimkhia ba ka trauma center ha kani ka jaka ka de ban tri kam no 6% ban ban pentri kam ya ki te ki wede ki man ki ba ka seng ka pan paw na kam ta ka jing toy pensuk ki pai ba ki balik sumar ha kani ka jaka shushu ban penurlong kini ki jing dawa bar ka sarkar ka sengkala kanturu ekonomi kmat jong baro ki santali constituency kari boy bakin sim khia ban yakran bar sarkar jala ban penurlong ki te jing duna ba jing don kam jong ki pajba kari boy ha civil hospital Nongpo After paisi na kaliya ka sen isugaf tini lawat na tuloy ay MS hamor kapang hamdi sa tumasantam bar gadi di berka lobang kebulai keren berka hamdi ajur perkuai lobang dan balai kedua ini iyo kerjasai lagi medical student yang ba hamdi tumasantam nyalak nyalak cemat kumba kalong mutay long niya sa mga badik prostar kay punjat kum 100% kudang sak day 10% dan nakaliang kasang ikentuy i ba ide ikentuy yung sarkar mo akan ulong 6% yung badik prostar kumba kala bu kumba kala slah ni sa hostel kebadan ini possible lengkap ke ikentuy mo sarkar today ban simkia ban prestet alor day habis ban ni kapang kunjo ru ngai kuat ba kejindam cak prostar day ban sekri hok ikba om tanggal long minor case dari kay bapa mata dari kita beri pakai aksiden ban center di mana case di Semarang ne tama jok case ke Surika bersih ya kata nakanya kasang yang kemudian idai mana sikmat idai ban le mardar ban urlong nak urlong 20% habis di pakai cuma sekitar lepas ke urlong ba andang lek du ya itu bawat ke ICU kemudian sibil surkar na kaliang kasang HF di district ikwa ba ICU idai ban budak murder hakim ni sibil hospital sungi baik bagi mata sibil hospital sungi kadu kadar sunga kabla itunak mereka bispo kadang dan sibun kejinguna hakajing sumar berkejing labhan betaj nopang itu sekitar kedai ban sungi hari ICU bahkan penulang nak bersedia nak nani sekemat kebalai penulang ba niwat keduk ada kejingdan jepit koidi ibas salang haga kamera tunjuk kebersihan lang penumpang baik yang ba yang persak nak jong handai kejing wan jeruk cingi dalam tunjuk yang itu yang kena ru ba nak kalian sekar kedai ban snack lai marda nak jong kamera nak jong kuat hari berka pada gede ketika itu di keduan cak sumar hanya postal marbun sen ipat niyo kejing ujor bagi pajba bagi kang ba menit menyong popor bilik sabar stay ngin mi kensan di kulit lani ipodi
ibang imlak berarti kini kebahan muslim aduk di nopang dan dia kunjung bom sungai andi berkeneka habri berkeneka hospital di taidau yang tujuan ini di medical student ilak kita kam kita kunjung ke yang serta jadi bersikia jika penduduk supaya ba milik untuk penduduk kembali ni kedua ya di nang ikut jungi coba kembali boy sebab pai padam jadi kena sebelum sekali jungi kemudian hap den ke jinduna tiba bunba kamtam tim kata ongi ICU habis rumah sentan kum refer play ya penumpang itu ya di jungi berat samul ke badan akan berboy musim kialam untuk bernik hitam ada betul lah banyak kerana untuk asmri ke bangsa long lagi ni besi pada kesekar kemlak syukia nak lihat kesen maksudnya fi dan siam kesenjam di badan tiba hari ni bentang tiba sapi isukmat right yang awan berpet itu gitu di building kita sak keren right masa kadai kita kita mina kita sak kalau kita mina ke office di semua syagui pakai dia begitu main jinjur itu benar kalau lepek kita yo cincai kalau hati kadai kita plan bu yaki oksigen major mulai hari kita rekam EMM ila jok mat kalian jok medical student tu yang bah hari major case juga accident nimlak ban sumar bang ni nomor ngedang tuna hari di iman puar hari berpikir kita jurka rumah sentak Megalayapost.news